Ima tvoj stil artov, ne? Ti delaš fizične izdelke, delaš digitalni art, ima ta stil kakšne inspiracije, no? Odkot izvira? Ker imaš pač precej unik stil, ne? Ampak kaj so bile one prve inspiracije, ki si jih... Pač za večje arte tak anime, of course. Delam anime style. Imam specifični gol, na kaki level bi rada prišla z risanjem. In zato vedno, skoraj vsaki dan gledam... Zato je učenje vsaki dan, če si artist. This is how I spend my free time. Gledam tutoriale, pa vse možnosti. I mean, se to ne bo zabavno. Srčam po YouTubeu, srčam po Pinterestu, ker ti je popularen, ker včasih delam sam picture tutorials, na kaj shadati. Na TikToku gledam videe, vse, tule iščem nove broše, kako kaj shadati in gledam inspiracije za better artist, mojem mnenju better artist than me. Gledam reference, kako zdaj, oni so zdaj tako probali shadati, zdaj pa probala čim bolj close shadati. Probaš replicirati. Replika! To. To probaš narediti. Ja, ampak ne celi art, ampak samo in shading. Da probaš, ker I have a specific style I want to achieve, tako da if I want to achieve it, moram study it.